از السرفي مسألة رواستم دكتور فريد سعدون أكاديميسyen كرد جستوديو ما يقامي شنو ميواني منا كوجنيزك و روشيد شو بينا دكتور بخير هاتي ام بحثا عقد اجتماعي دكن يعني بيمانا جواكي دكن من تشوباندي قالك تبني ورخناين تلسر وعقدي هنا لسر نافاروكي هنا لسر شوية اما ذكرنا و افكرنا كوميتيان هنا تشد بيجي السرفيه كي دكتور باش رامي ورن سر اف عقد اجتماعي وكا ياسايكي وكا قانونكي چقاس تي بكار انين چقاس لغورا ويجيان تبري ببرن ایوار باش يعني براستی او پیوسته گرکا گریبسته که جواکی هب يعني دستوره که هب جری بریا خسر بو کاروبار خل گور و يعني الجور گریبسته هانه بره ببن لی مخابن يعني حطاني انا كدانين ناوي گریبسته او پیمانا جواکی و نفساندنا وینا و کسین قد نفسین يعني کمیته گشکر نجبو گجر نو بکن يعني نوجن بکن نفساندنا وینا دش خو ام دزانن دسبه که 2014 یکمین جار هات نفساندن او گریبسته هانه و دور جهات نوجن کرد 2016 بشي دامزراندنا مساده و بشتي يعني راجياندنا فدراليا روهلات و سوريا يعني فافياجي انا كدروجه كايرودي بكرو رجلات سوريا انا كدروجا ايرو د اوانا لید نرند بیژن انا کا پیوستا گورتنا کنو چه به جبر گورتن سیاسی چه بونه او گورتن سیاسی يعني يعني یک جي پیوستين وانا گ دستور کنو به دانين وجالي کی د يعني جي او د بیژن يعني پیش خستنه کا باش وي جالي جواکی و جالي ابوري و جالي سیاسی و فدوی اف عقد هانه يعني پیمانا جواکی اوایا جنور به نفساندن لوي چلو به نفساندن و کی دینه واجي قال لك نخني مال لسر هنا يعني حطاني دروجا ايرو دج دسبي كان يفساندنا وينا حطاني روجا ايروجي او انا سي يعني سير خني مي سركل سرني يجي يعني حاليا سياسي قش يعني تفكر سياسي اي دروجا كردستان ده او انا نبش دارن تي يعني حطاني انا كم اي نيفيسين تشكسن كبسر بيدفن يا تشكسن بسر بريا خسر وانا اديتر يعني ملت دوري فين يفساندنا هاني يعني حطاني انا كاجي وكان بيجن يعني رابرسينا كاتشي نبو يجبوك ملت زانه به اوايا اريكرن لسر هي لسر تني اساسياجي يعني اوانا تشكسن كتكنوقراطن تشكسن كبسبورن ده الين يا ساده على قانون ده يغرق اوانا ده بشدار بن جبر نفساندنا في دستوري هانه تشتكي بسبوريه بريا هر تشتي يعني اوان كسانا جت ده بشدار نبون جبوك ساز به ودركه بشويه كغلكي سراس به يعني افسر خنا يمي جلسران انا كاتين دوباره كرن وقت دما يا كمين لسر خبتين يعني درجه ايرود 105 اندامي اوانا ده البجيرن الين خوف يعني قلت الوانا من ربچلو هاتنه بلافكرن دابشكرن يعني اولادنا نوي سيحه بج اليه قصده بسيحه بج اليه بارتيم بسر قصده يار وبريا خسر و ده بج اليه جوانن بسر پیاده و بنوی 20 حبسر سازی جناو ایگ بسر پیاده و هاو ته يعني 8 حب جی پیکاتین روجاوا کردستان راحتن هل بجارتن و بس 14 حبی دبیجن اوانای اکادمیسیان یا ایبسپور يعني گرک ته بشدار بند نویساندن اویناد او 14 حبی هانجی و بین البجارتن جی عالیه و بریه يعني و نه او کسانا و خبدن پیش يعني و بیجن افکاسن بسپور یا کسن يعني دوار زانستیا یا ساید گلکی پیشکتینج بو بشدار بند نویساندن اویناد نه اواناجی و بین بجارتن جی عالیه و بریه يعني امکارن بیجن همه کسن گانکا و ته بشدار بن یا اف کمیته بچوکی گچکرن سی حبی گدروجا پنجشنبه شویه ده هاتل بجارتن يعني جوا 105 يعني سی حب بجارتن جبوگ اوانا رش بلکه بنویسین او سی حبی هانجی پیاده او بجارتن یا ربریا خسر او بجارتن تشتکی ما وقت ملت يعني تشتي ما چکسن رکبری به اپوزیسیون بن کسن سر بخوابن کسن نرین وانای جدا هبن اوانا نکارن ته ده بشدار بن جبر اف کمیته هانه تی سازکرین و تی آماده کردن تم جالیه رهبریه دکتر برولوژی وقتی گاوا اف پیمانه هانه بنویساندن و نرینن لایق سیاسی تنیده ده. بله دکتور اف عقدك وهيا یا کنها هيا لسر عرض تيبيك آنين يعني جي الجوراوي جيان دمشي دستورة أو دستورة بالراستي ده طبقه تيجي بجي كرن
بنا ام چاوالید نر يعني وقت قفا دستور كابي جرازي بونه يعني ام دبجن قانون كابي يعني جوا كما بريفا هر الغور قانونا هان ليه يعني كريارين جلسر عرضه شيد بن حطاني انا كنت بنسياوي قانونا هاني دنا يعني نمازت تشتن جريداين بروشا ابوري وتشتن جريداين يعني بروشا سياسي ند بنسياوي قانونا هاني درباس دبن وليتنرين دستورك او دستور هاني دهلك اف جوا كما يا تفكر سیاسی یا کاروبار می آبوری و بازرگانی و زانستی و روشنبیری گشتک لگور و قانون هانه تن يعني شوباندن وتن مشاندن يعني هم علي ابوري تنوي يعني تشتق انا دوارين بازرگاني وابوري ده روجافا كردستان دبن هر يعني شيء وانا بفي دستور هاني تن ايش علي زانستي وج علي خوندنه و پرورده وانا گشي نهاتي گردان بي دستور هاني جبلي ايجاد تشتنگ گرداين بمافن مروفا يعني كسن گتن گرتن كسن گزندان دبن كسن اشکنجه دبن دوری گهرن دادگاه یا دوری گهرن يعني پلکه فرمی هبه ده و خوندن وانا دش بو محکمه کش بو دادگاه که او تشتایاج آنا کاب کارنای براستی فوقت گاوا اف دستور هانه بینی فساندون او دستور یاجی جیب جی نبل سر عرضه يعني شخوا اوایت يعني قیمت اوینا نامینه قال لك اسباس دكتور فريد سعدون أكاديميسيان كرد قامشلو ميفاني